The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Hadirin ka jing yo jing tip ya ka jing sha weng kam sendat kinong tray asha na ka kam ka bagi tray Hariboy district klam kinung gidaw ki babyang na kaliang kami galaya asha workers union MEWU haka khandre tori ulber arja arpunrio kalalej banya kendo yo Abilash Baranwal IAS deputy commissioner Hariboy district pan jing penshai Habakran sikilat pathai kubor na kaliang ka kong Sony Karjana nong aibot ka union kalayathu pakakun huon ka sngaw diaw man siem habakin nong tray asha ki baju tray stom ya ka kam na ka benta ka imlang salang kin chu shaweng na ka kam klam ganu ka jingpen tep lupa kalau ong bau DC ulapan syai baka jing shaweng kam ya ki asha ka dai halor ka nong rim bakim tray kam bha hendrei warla kata na kaliang ka union ka dawa bagi dai ban ajing pentep shwa lai banai habaki hapan weng kam ya ki in minglayo ya ka jingtip na gayo ka sithi na ki asha bikla sha weng kang sha weng sha penduk kam no na ka order jong DC lingba jong di MHO ti ngisu thu hadian makalong bangila da biyo ka tak sithi la yo lo mi kita jing pentep na ki asha bila sha penduk kam kelong bangikwa bani kenduk ban panjing sana na DC bala di DC ila ban weng sendani ki asha ki balo performance ki bangitip baka jingweng ki asha kelong bagi low performance dani ki duna ka rukam try tingi kwa ru ba na kaliang jungi be ban sha bala DC ila ban weng ki asha ki balo performance balai imla ban solve pede ya ke problem baki rang ba snong ki weng la ka weng ki asha wala ki dai ki asha ki bateri baru kimla nama IDC imla ban solve kita problem makara du mentaru tingim tip IDC ile ko no tang ba ka dai tang kata ko benta bangi kwa ban panjing syai na IDC hangin long po ti hendrai hadian beng layo ban ya kran mark mat BDC mentasni ila da pensyai ka ya ka meeting ka bila da pyong ba da po dia mechu Hariboy district hi bai ong ba la san banai mentang la syong ila ya screen bahai ki asha ka tu ni ka asha ki bom tri bahai belum performance kadai kalong bai ong bangal ada pong ya ki bila direct yang di MHO bakin ai shwa da ka warning letter la ni da ka jing pentip bakin sa sha weng kam la da kim perform bahai ya ka kam ti kata ka di kemtan ri menta pada kalong bang ka ba pensusi yang i kalong bang yu i menta ba kawan direct bet na po di MHO banwan bet ketika kisti kawan bai haki headman hakirang ba snong mdei direct siki asharu ban weng kam kataru ka di kisti ban weng ban pedo nas na ni ka kam bat sa ka wai ngi kular hang ni kalong bai bangi ngi kerpat ni DC kalong bai ba hadu menta bagi asya kala asya weng kam ide ban penyo bai ru ya ka bai nong joki bagi ladap try ba kala asya weng kam katup kam ka ladap try menta armala lesi kidan ki bempat yo lut brokat ide ban yo biang ya katakan ya ka bai nong bagi ladap try halo jing rekam joki asya ngim namar ba ngisut hu kidan ki asya ki ba ki lesi ki jing ki babon sing kalong ni kidan ki asya ki basokut insentif pot adu mentang ni bagi di blai blada nilai kran sebagai insentif kasih ke layar gitu kata te kidan ki benta ba ki insentif sokut benalai teng ki asya ki hapan wat kam da kawai extra so seven kam nomor bagi hap kersan ki yang kesem ti benalai kidan ki benta ki sokut tikimban se te tangling ba jong kataru ki asya ki hapan wat kam da kawai ban kampen supino ti kam asya kedan ke benta kata kidan pedegi asya kidan ki jaka ba kamlong sanong kendong ba tikimla ban ai report man ka banaru kedai ke network problem di haban wan la dikiduna ka kam jingyo khanjat tok natak si banaru kila su na pisa bayo badet tema tikimla ban wan positif ban wan network tikataru kedai ke problem nang ta susu kedai tang ni biki asya teng kidan pedai ba kimdan assistant ese dan bahayang basam di pang di stom kin haban pe 24 siki nomor khap sumar hi maki kidan pedai ki asya ki bom don pa hayang ki hap sumar hi ki yang kesem da pang abnalai banai henrei ngam ong pada barok ki asya kin nap de kita kidaw kidan hiru lesi kindan ni ketuk ni ki asya ki basa wan kila sisa kila le subukin mal bakumbal ong isam ta mong isa disi minta kolong baik ba lesi kindan ki asya ki bak kampung fans ni tenteng la dan la prab naik naik naru kata kolong bangin la henrei ki de ban trei hiru kam tang ba kadai kata ka benta ka ba kidan pedai kita kidaw ki bagi asya ki kamduna ku teman tang ba long kidan pedai katuk ni bagi silap sisa baguna henrei ka warning letter dan ka sithi ki de bakan ki de ban kin kenang bikin la performance klinikin perkhat keno kelti bagi de ban ship ki stu kimla ban le shui ka kam tikila da ka basuk kan pen smoram mi ka jenglong breu kai ka pesongran no bas dang kila siap khot untuk claim appointment claim the shim te wik not for exam entar lamon ban bread la ka bread iki asya kick la ka kick
Ti kata kan ke bentar kolong baik ba ni so sen ai kan namar ba kumun shwa ki kro to wan penbor ki asyaman ki snong penbor bikin cime kakam nda menta da porkik patikik ka kik klem kono no kajing ajing tip ki prior kata e shwa ka por kan ti kata kri bentar bas musi anak leng dongi rei kal asyai bani ina I disiru ila kular bandang ni shikmat da kadan kum kataru ngin ai shwa da pan warning letter lai benah shwa ki ngin tip baki de bangin sa shaweng la da pim perform hai kakam Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya